Yagasu Wumogusi. Insana yamo yabono margobo moncho muligiringa kengo kwaligani SMS yamangana mayanya ro kumanyagati yali tuabereto ko kwaliganiya kurose mambia yali ngentambe ka chinse chigabono chiabono margoba ime ya Africa yamo cha kose East Africa enga kene toko manyibuna mangana amaya abereka kwa kasta kisano ne momu tinyo gatana gadaso omwaka bwechiri bubere na meronge bere na mange habereka kolekana nyirabono chibura burunchane ke wasegeti kalikia guse stade mwasedi tukuli lero ngayengo bwatekana ne ego soli yali ngasensemeyo ekero soli ya tenena asegeka anomalia yabo ageko gendera ningana botura chikumulekera ase margoba yabona kalikeli boigo abara yabasubati kurase kyama kya ODM baganiri omurai na boigo governor we county area ya Umabe Gladys Wanga konyara ko igoli bagalia bene anemono ase kirku kyobora ya sensemelia ya ODM onyero bunekirga kibo nkamerera matem no mo governor we county ya Kisii Paul Simbarati abono mo governor we county ya Mombasa Abdul Samad na mwancho muligerelia abugati ya bali ya mireta matekero ekyo engana tachukumulekera asenchiro yobuime ase margoba yabono litukeli gabono neliya Juma inasayo munanda mange gatiara bereka okolekana naboko ndrakotobwati kweterensemeli mtandao nsemeli ya Facebook naboko Mnandizi TV News digital naboko nsemeli ya YouTube naboko Mnandizi TV News tobase kwebako tobwati kweterase website yetu nabotambe www.ndizitv.net onyare konyora yomunanda mange asenchiro yoboyi kirano tokobwatira nero kwetera somo no boyimanyeryo igakoro kwa Lydia Monsekero kelisara mumanyi akone kichubi chamuno icha wikere asenchire bwendete saransoike tumanya senchire yobo ikirano ense yamo yabono margoba elitirane nchinkoro kwa Vincent Onyancha. Na igoto sabu kwa bera soko brukana kweli yogyo ase margoba yamono togo chaka mesi mangana majia kurwa sensemeri nyali bali masaba ase godi yagesone munasaba me aba menyi kurwa se kanyoro kiri kyama sabo igobono bane kibakwe go kiri maiga jo mu mse bwenseme yikonyara kwali ganike karone barasa seri tukulia lero ngeri konyara koranka ibago chikubeka e dispensary asenseme yon yengo bwate kanu kusana kwa bere go koporo gati yabantu gete bali gete ko irobole mu asenseme yo engana yabage ko kwane ruwa se barasa seri tukulia lero amenye bensemeno balikaniga tambo kerekina konyara gotogyo mu misebwe gode yon ngasoko nyara kubaikamo na kubeka chinchira bene nyagitali bone guchigo chaka kwa gachwa kolengana amenye kurenseme yo nigo bate urunenchere manyara gokonya gati amagendera senseme yo asoko baro ko nyagitali senseme yo ngana yerere abantu abanganda ke otonyoro bugenya nana boni go banyare kubolya omo MCB enseme ko bwate na no governor we county ya Kisii kone kubona dispensary ge kwa gachwa senseme yo ya masabo iyo bone gotoka se wodi ya Gisumu ngotwalira muri yo gaisena gotora abanyagitali baisene nyara kurobo kodri ase karango klikyobo chenu asenseme yo yagesu mbebuno samari tanguru Anthony mfundikerage mu MCA we yagesu tukoli lero twara ebarasa enene sana ase location ya Masabo sub location ya Masabo ase tuwa umerana na bananchi ba Masabo bonse pi igoro yoko agachwa kwe dispensary ya Masabo ya liere iruire nyinge na barayi kurumaega babere bakogamba se godi ya Gisumu litukoli lero gotwa chakwene kinga ase county yetu ya Kisii kobwatana na mugabane to Paul Simbarati ntole tayari kwagacha dispensary yetu ya Masabo
aganyererwa asenga kire ntambe kandarasi ngia rwegwa ne contractor ne wente ko chaka kwa gache dispensary you anytime from now twatwali to muzozo mukega ase mangana yo bulimo ase dispensary wente kwa gachwa abo ase twagamba mangana twagaya na mangana yo bulimo obo buli mbura bwe serikali ase dispensary yabo wente kwa gachwa na bantu bakegamba simegete mete abande bakagacha chinyomba ntwiwana n'abananchi inga asayo abantu abo batigire ku rororo elinde dispensary ebe ku rororo erakonye abanyakenyoro bamasabo yo ebarase njabo atimangana mange na mangana yo kuigwana n'abananchi elinde dispensary yagache na bwango iga kubatira na mugaba Paul Simbarati ntwale mete no nyamachi masabo gabo chipara twarosiri masabo gabo ne polytechnic nere kurkurio sia nero tubwente kunye revive wangoiga kero twakorera mangana ye dispensary gorenda abananchi bamasabo ntagetemba sabe obo twereru mumanyenga dispensary ye ino ngochere koto kubwatira nabune county ya Kisii amona abananchi chira chonsi twaliete ngwikira nitore nainde ntosabe tenganya saya tubwatisi twikirane chire chi twaliete asemole dispensary ngochere na mangana nonya ayo bulimo ngoerare erinde tutware dispensary yetu kokonya abantu baito na gotigana yoro moncho murigere nigo chiburaburu chene kiwasegeti kalikia ku stadium aseri tukolero chinga kibono chigosori chialenga senseme chibono chirengete national chibono chiri cheskuru gati ye timu elia ya Musingu ekrelenga kokosori makete na Scorpion na mone timu elia Kodera Bahara kalengana na robots na naboni gotokumanya gubuna nigo sege chiatekane chiburaburu gwateka maiga ye timu elia ya Scorpion korokana gotwaro bwesde kachemeronge tamne bernenye ekrobona bwatari na bwegona abotyoterebe timu ya Kodera Bahara bachaka chiburabura senseme na kwera omogose egosodi yukunyara gotene na asegeka asikondo muri yagosodi yabake gusuka mutwe kuna tokumanyigwa no muri kaito diponam asanya Maigaje county ya Kisii kwa wali bagalia bene lyo kwaligania chigosoli che secondary cha national zimeyense ya Kenya chinga kiarengeri tukolia kabere ase chigosori echo imeyegeti kya Gusii Stadium gati ye skuru ya Kodera Bara amune skuru ya Musingu nige buraburu ya enekiwa chinga ki skuru ya Kodera Bara yarorekana koengerwa neli ya Musingu Maigaye buraburu kotoerera yarorekana gwetane chitageka emerongene nigo chigosori echo cherana asegeti naende na gwakwa goika koera ekochi skuru ya bamura ya Musingu nigagi kelege korekyo asate banga ekero kwa bwirwe tulikoreta buraburu akorine nigo gwente gotegerera na kwibanga ase chigosori echo mwako kubwatia. This comes because maybe a team is not well prepared. France don't play football. Yeah, hata sisi mimi nikishindwa I lost at the region last year. I said yes, it's next year it's there. So fans, particularly this region, at least 2 coaches died from Nyambaria boys. I think they're taking it lightly, but it will get out of hand because fans don't play football. If a team loses, they cannot force because they want the match to stop so that the match is repeated or something happens. So it's a very bad thing. Football is to bring us together, to unite us. So when people start fighting and you get people are injured, it's a very bad sin and it should be condemned at the highest level. Nonyana boni gatebanga ogokora kwa bobuya no kubwaterana na gokora omokia ase chigosori chiabo kera chingaki echichiro chiko bairera akbarabu koba ababui. Want to thank God, nashukuru Mungu sana, game imekuwa ngumu. We wanted 9 points. It's important for you to be number 1 so that you meet number 2 of the other pool. So Mungu ametupea win despite the violence from the fans. They wanted with the home support, they wanted their team to win. But I want to thank the players. They played well. It was particularly our team B side, those who don't play. We wanted them to feel the nationals. But equally they are a good side. They have given us the results. Despite being a 1-0 win, we have 3 points. So we are topping the pool. Nigo bari no gosemeria ko chikokora byase chigosori chitigarete echo bono chiko ba gosemeria ko chikokora byamono na kogenda East Africa. We take each match at a time. We are not playing because of opponents or whom we are going to meet because team zote ziko nzuri hapa. I saw Kirangari is from Central but they're good. St. Joseph's are all the teams are good. So sisi ni bidii yetu and I think our strategy works.
Number two, I think I've been at nationals. I've won at least 3 national trophies and 1 under 16. I understand the trends of nationals. We are not new here. Just that we are coming with a new team. Yeah, so I think I understand what should be done. The boys have experience. They know what to do. And we got the win. So niku thank to vijana pia. They have the pedigree of what it takes for them to get to the next level. Kurwa nsemo yaborokirwa boigo nigo bateba ngo kubwaterana no gwituma kwabo nigo kugenderete ko ba matunda maya ankyo nankyo. Mimi naitwa Austin Olwach na mimi ni ku appreciate two players wote wamejituma. Game za kwa hizi kwa venye duko Chara amesema tunachukua each game at a time, alafu target yetu ka team ni kufika East Africa. Hiyo tu. Uyi kuripoteria gitaseni kia onambe mo Kiandizi TV korwa segeti kia Gusii Stadium kigutukemeye county ya Kisii elitaliane nkoro kwa Dipon Asanya Biemano muliketo Dipon Asanya sorobochurwa senchire yo boikirano gotigana yono monsho muligereya abonchoria ne mono kurwa sensemeri ya keroka ni gobarokane komochi abachogi cinge bagosangiriye bango kolengana abonchoria bone bate abuna bagendrete gosega sigi gokyandike komi engana bate birubune gendrete korene maigo bonchorire bwa bucinga kiechiro banyare ko bole serikali kane kibuna abonchoria bonkorera bali cinga kichawo chinyoro cinga kichogo sangiriye bango unatokomanyigwa no muliketo Paul Kapam Okara abonjiriya bayane bebinte bike bunabona match ebisuwiti chisota mune bitamutamu buyamanya kanti na Hawkers meyo muchokeroka niko beso kirina kugendera kwimurunga linjira bagendera ko bagocandwa muna abantu bali bagosangiriye bango kurwaso mu cyuyo iga kulingana bona naho niri kintu we myaka na ndi karibu myaka 12 ngo na yaitire mono na yaitire mono yakagara no ni tax to abeli to kurusi bwase karokiye todo kinga nturiko kibotobase karokiye ko ri tax into tagire ecensake egere na riturabe to kwebekeraniamo twaba tukuruti besa chi council enye tikoruwe wadaginya karaba yiye tax tutwenzi nabo tubwanira takobekanamo twa niko bakwerenga ebyasara niko byagule asibono baganire serikali ya county ya Nyamira nabo igone serikali ya county ya Kisii nyorekana mno muchuyo igao keroka nigole aseti county bere unyarako bage kurigireria evangeli bagosangiriria nekurwa sebale egeko geroko ni kwabo niko kolense ono mono ngotumango ngokwanira mo especially the governors ba Kisii county na Nyamira county nyoranga kira mapato yake rumonto gali tofauti iza okazi family chabo na dependent gaiga ko abana ko genda chi school na kuragera baligereria ngo nganga iba konyora ka musada gake ba chansa barakonya even these okazi na baraba boost egere banyora stock ukwana nigetasine kigaboigo nigo bagendere ko babakwerera enjira abantu bali bakubagoliye bintu kurwasa kigalime anene bagotumeka enjira yesimi bagendere ko bakubonereria asebono baganire kunyara ko babakwegwa enengo yabo buna egwenerete lika lyokunya gucandwa ora omuntu atabwa kibese cash omotebingo kubekerande chi smartphone kibuna chiacha omuntu osomelieta for example buneli announce o mastela okay yamwanga ya meaning kibese chia soile kumbe bese cyo omuntu oli gacho reverse imagine uko reverse 50 bob cyo omuntu kweligeli obegete chibe obegete stock ye trap. It's a very bad thing mogokora pero ko kwa tebire ngo akanole kibesa akana kibesa ayigenda ni egesubuti kiyo gusene soda ya agukwana boigo nigo borokire enjira bako ningorwa ase bagokora emirimo yabo ase bono baganire gusikwa yakeroka na bebweto muchando monge ningo abachunga gotobiakia batara ngo yora tole none emboka tira abantu igo no to sabe serikali tora madera to igorake kana abachunga gotobiakia batu achibona abana babo omweli oye nigo bajibulire serikali gokiania ebangeyeiga nenchire ya moyo kubatole gurube nabo go kubatolia kurwasa konyora ebisagwe bibaranya ariko bagokineria chia mate cyabo je ndongo sa serikali yeito era abana abo mataba yamana biasara aba Hawkers bakoregasi ene bintu bikwarayo ojojo ko mumsiringi ya 50 nyo ora onetia sora siringi 30 igongi kwa mkonyo ose kwa mkora tunaomba serikali kuu na serikali ndogo ichalipu vile wanaweka hata sana ya kaunti ya Nyamira yaangalie maneno
mtu aziuze njuu shilingi 20 umkate taksi ya 50. Hiyo kitu iangaliwe sana, watafutiwa njia kama ni 20 wanakatwa ndio mtu atatoa ushuru akikuwa na haki yake. Si ati mtu akiona mtu anaona kanjo anaona haya hiyo atanikata 50 anatoroka. Ilikuwa nyora kwa weke stoki ilikuwa na bana kende kwa stoki. Na nene mona wali bakora tusumbwa abantu bari tugwate tugitana kusina asini school kwanyora abantu bako seri watatageti yebintebi finally yebintebi no ku school this man ko seri bara abana ku school babatume gocha kapa batume bese ga mwalimu itako nyora kusina seri ya okay kama hiyo sio okay ni tu mwana school bao kanga tuli chipacho tuna abayu ginko reporter getaseni kya obwanchete kya Ndizi TV kurugigase omuchujiga okeroka oyole ase orubebe rwe account ya Kisii amune account ya Nyamira inchego nkoruko Polycarp okara Biyamono muliketo Polycarp okara sorobo churwa century yobo ikirano gotigana yono mwancho muligirya ne libuno gotayigwa no koganda tekone kwase University ya Yohana ligone kyombekerya kumurekero bokuru waborokia Ananase University waso batebere bono bachokando mu grobo ko bwatekana no gotekeranya amaganyo ya University yo eyemaiga yo mu Vice Chancellor University yo Professor Stephen Kihama konyara gotene nigwemere masege ko bwatekana obutokano bogendreta ne mono igoro yo bokorre bwaje nego chinga kati ya borokia cross University batebere bono wikiraboni igamba rakona yabo gatie bintu bigendre tukene maigobo korali ase university yo. It is a rallying call. If at all our demands are actually not going to be met, we are going to call our members. We always have a tool in industrial relations. It's called what? We shut down. Yes. We are going to down our tools. We cannot and we will not accept people who are coming to the university for very short periods of time to sink us deeper. No. We demand that the negotiations be launched forthwith. Immediately, they should be launched so that we move forward. Our members have, and that is their welfare, is being affected by the shenanigans that we are seeing within the university management. Na gotigana yubono nirya ekyama kaliya kia ODM niyo kanto bekomero berisene kwa nekibuna ngochara kirabara ibaye asense menyogatia monchiro wa gukora ngamo no kumocharo mubunge Osana Istinet Mohammed kanyara ko bomuraibwa bake ase bunge gotera se kyama kia ODM ekero kelibono bachora Mary Odhiambo kanyara ko ba omuchifu ipo wabake ase bunge na gotebuna mbagendere kumulekera obokorre bekyama kyam chinga kechubo igo abaraja basubante kurase kyama kia ODM ni gobaganira bono musubante begoro mu governor be county Gladys Wanga konyara kwa gwegetali anamona sensema yekiama kia ODM asobo korre bwaje nyirabono anamonekero kelia kemerera mate ase kiama kia ODM ngano no bokonyi bobora iwe kiama kose deputy party leader ekibo kemerera mate no mu governor county ya Mombasa Abdul Samad Nasri mu governor county ya Kisii Paul Simbarati na boigo asebono mu governor county ma Gladys Wanga na iraganidi ekirogekyo Kiliwakilishwa katika mkutano huu. Naibu kiongozi wa walio wachache Mheshimiwa Robert Mbui alikuwa pale kutoka bunge la kitaifa. Mheshimiwa Enoch Wambua ambaye ni seneta wa Kitui na ndiye naibu wa kiongozi wa walio wachache ndani ya bunge la Senate alikuwepo na wabunge wengi wa Wiper. Out of those 4 positions that are vacant, we would like the party leadership to consider to give one of those positions to a woman. We are all aligned and we are saying that the woman that we are putting forward to represent the women of Kenya, to represent the women of Azimio, to represent the women of ODM is Her Excellency Madam Gladys Nyasuna Wanga. Hizo viti za Central Committee, mojawapo mama sasa apewe nafasi ya kufanyia kazi chama. Na tunajua ya kwamba huyu ni mama amejitolea muhanga, si tu katika kaunti yake ya Homa Bay, bali pia na gotigana yubona serikali nigo ya tebiro nebegetemero beresene kone ko nambaje ko irani mu roboli olinda mama kolengana na serikali batero ne chigo twaro bokoryo bya sense mejege karanganirwa nabwa sentangani engana yara kana ko goko boko no muliki botambe aze wizara yobo chenu oyo Mary Mudhoni oyo tebiro buna nenchire mu chiko ne kone na mama ne chiko nyara ko konyo musubati ko jakitenga kibwa Toronto ko iborwa nanyambari bago chibakolerwa okumano agose CSM ne gata biro buna nda mama ne chiko chanama ya mange asentunde yakabera somurobelyo oshifa
Out of this, it's going to take care of the mothers who are pregnant. And it should not be a challenge going to the health facility to deliver. Secondly, the packages for Linda Mama are going to cover prenatal care, normal delivery, cesarean delivery, and newborn care. So it's all encompassed together. And as I have said, the funds that are going to be reimbursed for the health facilities are actually more. Na chinga kio chiboigoni gomo governor Odiabwe county ya Meru abereka wesokia na kanyara gukwana igoro yobokoreri bokonyara gokinia chi county oigomo governor we county ya Machakos nere ni gate birubu nabasanga banta koyo watenda asobokoreri bwabo engana bona egenrete koene kibuna habasanga balege tariki yabo asobokoreri bwe serikali kolengana wavinya ndeti asensemo yaye ni gate birubu na abangete serikali yabo ikirano koene kibuna abasanga konyurubale na koyo watenda asobokoreri na kubwatirana na serikali. Mambo yenu nimepanga na nimesema kama ni tenders, saa hii kila department itatoa tenda kadhaa iweke kando ya kupatia vijana. Wale wameshikana kigroup wapate agpo wakuje watapatiwa kazi. Na niko chinga kio chibono omo governor wa county ya Makueni Mutula Kilonzo Junior roka kama chia serikali asekerenga kiokani ya koirani ya nsechuba chi county kolenga Mutula Kilonzo niganya rekoboli John Bahari oyubono gochikoigwe tarikerenge tamangane chiba san treasury asense mu serikali no waziri aizogeti wa ana kibuna nko nyarare go tuguterare amangana alenge to koirani ya chiba chi county kolenga Mutula Kilonzo Junior niganta birubuno koirani ya nsechuba chi county niko kora chikoirani magega amagenderero. We hope that the new minister Mbadi, kwa sababu nimemsikiza kwa interview na akasema counties hazifai kukatwa pesa zozote. I hope Mbadi will make sure that counties don't lose money. Because when counties lose money, it is these citizens that suffer. It is these CHPs that will suffer. Na watu madawa itakosekana na itakuwa ni shida. Ayunga tiyari atawatoko kwariga ni mwanchumo ni tukia nyara century boy kirano chikora gaisa to chiabono botukuritira ni chankuru kwa Vincent Onyancho.